le whaititia le viinga o le tua nei Taeao. Tātou whaftai le tua ono o lona au te tai mona au tausi. Whai ona alawhai mai whanunga le lei le whanau le tua. Sa tō whane nā pongi sāra neu tātou whenua e nei Taeao fau le lofa le tua. Na le whaititia le pen whai mai la ono tāwita o loa ngā ngai. Ia e whamanu atu ia Iova, o mea mawhoi tu tonu ia tiau, whamanu atu ia i lona suafa pa ia. Na vei e suafa lo tātou wali whaola, au te whatalofa atu ai le Pastor Willie, ma le whaitua ia tiana, whapele ngā ruenga o ao, ia e maise si o tātou tunu Samoa, ia whamanu ia tele le atua le nei Taeao, o le au saunia le tātou talo. No mātou tamai o le langi, whaftai le tua o le nei Taeao mātou ngofie, o hala whai mai lo nu, o mātou o mai mātou te sa ili atu, bei se alo fina ngalo mo i mātou. O le lele nganga lau fio, se e fio ane, fio mai, e te taile nei sauninga, e te whetalai e whaalongo lau whanau i lau upu, na ia tāpena ailo mātou ola, au auna mo lau fio, whamanuia mai lo suafa Iesu olen mātou wal au tuai. Amen. Aso fai la mi tonu o le autu o le tatu Leoleo Taeao mau o le tusi o perfetta o mika e ono a alona fai koe valu lea lau fai tawina sole ua whaali atu ia te oe le mere lei se a foi se me fina ngalo ai Iova ia te oe. Pea leo ia mea
ia whaila mea tonu, ia nau le alofa, ma ia whewai ma lau atua ma le loto wha mawalalu. I le whaatomuanga o le mataupu, whai mai wā e le atua I lātou ona o ha miusese. A on whesili, o ai lea o ai e le atua, o le tali, o lona nu o Israelu. Le nu o le atua na ia la veai a o nofo polonga I kupito. Le nu na ia vaelua ina ai le sami ula ula. Na ia mawhai o na o I ka nana le nu na fola ina. Le nu na whanaina le atua I le maanai ma le langi. Le nu na ia la veai o na olona alofa. Ao lea, wala tau furitua I le atua. Ma whaangalo le anga le lei ma le alofa o le atua. Pe mai wa toi fo Israelu le leanga. Whaitaanga, wala tau hami o leanga I luma o le atua. Wha mai leo le whai upu e mua ma le lua. Whai mai wa fi nau I le atua ma Israelu. O lona winga, wa fi nau le atua wa Israeli e toe la viai mai I lona nu o Israel. Se atua ina alofa. Le ainga o le atua. Bo wao tātou leanga. E saili mai lava le atua ia te tātou. Te Romena e tolu suma lua. Whamai wa toe whamanatu le atua ia Israelu. Lona taitai se ino I lātou. Mai e kupito. Te Romena e tolu suma lua no whai upa suma le valu. Wale manatua e oe le papa. Na whanaua oe. Maua e whaangalo ina le atua na ia whaia oe. Wa e le tui Israelu. Wala tau whaangalo le alofa le atua. Whai maila o le mika e ono anon whai pue tolu feta lai le atua lona nu o Israelu. Lo nu e. Se a e se mea wa o whai e iati oe. O whati ngā iati oe ni a. I nā momoli I oa. O le leo le tamā, wala ngona le mafatia. La ngona le ti ngā, o le alofa. Tau mawhai atu I lona nu o Israelu. E la tau te le la ngona ina. Io e le a inga o le atua. O tupu le nā meju tonu o lau e karesia. A e ale matanga luenga. Io e, nā e tupu I le ngā luenga o au. Le mafua anga le nā, o lo ai oi mai ai. Pea te tai au au, Pastor Willie. Ma leo whainga luenga. Tu le masao salo. Tu le lea tari tonu. Tu le loto e le lea. Aua e mawhai e mea na, o na toe ave ese oe. Ma toe whaavai vai oe. Ma lau sa walinga I le ola e whaavau. O le fina ngalo fo I le nā o le atua. Ma oe mau. E ta tau ona e whaatua tua I le atua. E o lai oe, ma lau whanau. Ngā luenga suma leono alona whai upu e tolu suma tasi. I nā whaatua tua ia I le ali o Yesu Keriso. E o lai oe a toa ma lou ainga. Tangata uma, ngā luenga o ao. Awane ia vea oe e te whaati ngā. Pe whai masaso ngā luenga le atua. Ine nei tā whano I le ala. E pei ore toa tele o Israelu. E penu e tolu anō whai upa sumatasi. O na ou tau toa I lea I lou ita. Nā tau te le sao atu lava I lou malolonga. Sei tātou whaalonga ni mika e ono. A lona whai upa I whā. Ma le lima. Mai o wheta lai atu le atua lonu ue. Na o whā e mai ati oe. Mai le nu ai kopito. E nu sa nofo polonga ai. Mai nau au maia oe na ia e loa I le anga le lei o le atua. O matua I ngalo ia Israelu. Le te leo le alofa o le atua. Ngaluenga o ao. Wa tātou sapi whaamanianga a le atua. I le itu le tino. Ma le itu whaalenganga. E wa ai tā ua. Ne I ngalo le alofa ma le anga le lei o le atua. Vi ia le atua I ana whaamanianga. Vi ia le atua I lona alofa. Mika e ono alofa e valu. A o tau mawhai le atua e lona nu. E toi foi mai. Ai wha maa lava. Ma le le wha alongo.
Feta lai lo le atua a fai o lea. Na o le nei. Sole, ua whaali atu e ia i ati oe me le lei. Se a foi se mea fina ngalo ai ova i ati oe. Pea o leo ia mea, ia fai le mia tonu. Ia nau i le alofa. Ma ia feo ai ma lo atua ma le loto wha maulalo. Feta lai ma nino le atua. Israelu a fai lava o tau le matnatu mai i ati au. Na o le nei. Fai le mia tonu. Nau i le alofa. Feo ai ma lo atua ma le loto wha maulalo. Fai le mia tonu. Salamo mo mua no fa ipo ono. Awa wasida fie i ova le ala. O e a mio tonu. Ai whano lava le ala o e a mio leanga. Nau i le alofa. Mo mua pe te rewhano fe pe vanu. Ia mo mua i mea uma o na maua e o tau o le alofa nau o le tasi i le tasi. Feo ai ma lo atua ma le loto wha maulalo. Ma te e lima alon fe pe tolu. A muia e loto maulalo. Awa e o la tau le malo le langi. Sa moa. Ngalwe ngā wao le whanau o le atua. Au e malei fua mai le nei Taeao. Mana tua. Whai mai le tātou tusi au tū le nei Taeao. Ia whai le amiotonu. Nau i le alofa. Wheo ai ma le watua ma le loto wha mawalalo. Ioe le ainga o le atua. O whea lava o e whaafafonga mai ai. I le upo le atua le nei Taeao. O le fina ngalo le atua. Ia tātou whaia le amiotonu. Tātou te sao ai le langi ma le ola e whaavau. Ia tele so tātou mania ono Yesu. Amen. Mātou ta mai o le langi. O au fionga lena e wheta lai le nei Taeao. Ia awalawa nei a te i mātou le vi inga. A ia wha tele pere vi inga o lau fio. Wha mnuelo nua e meisa lau wha inga ruenga. Ai meisa le loa lau ngā ruenga o wha ngai ma fufuanga o ngā ruenga nei asu. Ia o atu ele anga le leo lau fio le nei Taeao. I lo lawa suafa Yesu o le mātou wala au atuai. Amen.